Sa video tapo unyan, pag-aadalan niya to ang application kang addition and subtraction of polynomials. Halimbawa po, ini ang sa tuyang problem. A rectangular garden has one side with a length of x plus 7 and another with a length of 2x plus 3. Find the perimeter of the garden. Ano po ang gustong sabihin takang perimeter? Ang perimeter po, iyo ang distansya palibot sa rectangle na ini. It's the sum of the distance around the figure. Halimbawa, sa rectangle na ini, ang perimeter po, iyo ang measure ka ining side na ini, plus ining side na ini, saka ining side na ini, saka ining ikaapat na side na yan. Ning huli po, igwa kita ning rectangle, ang opposite sides ninda, pareho ang sukol. So, kung 2x plus 3 igdi, sa value po, parehas man ang sukol, 2x plus 3. Iyo man po igdi sa opposite side kaining x plus 7 side. Ang sukol po niya is x plus 7. Ngunya, ning huli kay puhantang sukulon ang distansya palibot kang rectangle na ini, di ang gigipunta po, i-add ta lang ang apat na polynomials na ini. Pero sa math book po nido, mahiling nido na may formula for perimeter na P equals 2L plus 2W. Iyan po, ning huli igwa kitang duwang lengths igdi na parehas ang sukol, saka duwa man na width na parehas ang sukol. Pero sa ngunya po, data papigadalan kung paano ang mag-multiply ning polynomials. So, ang gigipunta po is purely addition first, and then ikukumparata po pag tinukduan ta mo kung paano mag-multiply ng polynomials. So kung i-add na po ang sukol, ang apat na mga sukol na ini po ang marisulta. Ining 2x plus 3, yun na po ini. Ining x plus 7, yun na ini. Ining 2x plus 3, yun na po ini. Saka ining huring x plus 7, yun na po yan. Then ang principle po for addition of polynomials is only like terms can be added or subtracted. So pigrilinyada ta po si mga like terms. So 2x plus 1x plus 2x plus 1x equals 6x. 3 plus 7 is 10 plus 3 is 13 plus 7 is 20. So ini pong 6x plus 20, iyon na ang perimeter kaining yellow rectangle. So bago po, sinabi ko sa indo na pwede tamang gamiton ining formula P equals 2L plus 2W. Kung ini pong formula inang gagamitin ta, isa-substitute ta ining value kang length kataos width. The length is 2x plus 3, so kinopyata po si 2. Pig-substitute ta ining 2x plus 3 sa value kang L, plus kinopyata gra ining 2, then W is x plus 7. Ngunyan po, nganing ma-multiply ta ining monomial sa ining binomial, tang operation po igdi is multiplication, gagamitan ta po kang inaapod na distributive property of multiplication over addition. So ang operation po is multiplication, i-distribute ta ining monomial duman sa binomial. Iyon mo po ang gigibon ta igdi. I-distribute ta ining 2 igdi sa x plus 7. So gibon po niya to. I-multiply ta ining monomial saka itong first term kang binomial sa laog kang parenthesis. So 2 times 2x, just multiply 2 times 2, 4, and copy the variable x. Iyan po ang nangyari kung igwa kitang constant saka another term na igwaning variable. Tapos na pong i-distribute ang 2 igdi sa 2x, mabalyo kita duman sa sunod na padis. 2 times 3 is equal to 6. So tapos na po kita igdi sa inot na parte, dumanan po kita sa sunod. I-multiply ta naman ining 2 saka ining x to get 2x. And then, ining 2 saka 7 multiplied resulted to 14. Then igi po, igwa na kitang apat na terms, pero bako gabusin na like terms. Si mga like terms lang po ang satuyang titiripunon. So 2x plus 4x in one line, 6 plus 14 also in one column. So 4x plus 2x is 6x, 6 plus 14 is equal to 20. Mahiling po niya to na ining 6x plus 20 na resulta ta, using this formula, saka itong 6x plus 20 na nakuha ta, kang pig sumada ta ining apat na mga sukol kang mga sides, magkapareho po. Iyan na po ang inaputang perimeter. The perimeter kaining yellow rectangle is 6x plus 20, and that is the measure around the figure or the sum of all the sides of this rectangle. Salamat pong maray, asin maghirilingan po kita sa sunod tang video. Igdi sa Bicol Math. Ini po si Lando Assistant, taga Calabanga.